Ja, bia le tua le nea fiafi. Ia momona si ila vi inga marwhaptai le tua. I lona alofa mnona ngalei ona lona alofa mnona ngalei ona o le ola ma le manosi o lo tātou maupea. Whaptai fo i le tua i le nea wanoa tāua o tātou maua tātou te wheiloa i ai. I lunga o te penga whailangi. Whaptai fo i le tua le ua mawhaia ona ea le tātou por kalama i le nei aso e pei ona masani e ia stofi taitasi. Ia e whaptai i le tua e te tonu o lo o maua e o tau le manuia ma le malosi. Ia e whaptai i le tua ono mea sili na te ia whaia mo i tātou i le aso ma le aso. Pei o le nea fiafi le ua maua le avanua e tātou te wheiloa e i lunga o te penga whailangi. Ia i le nei aso tofi, whaptai fo i le tua. Ia o sopo mai so to wola e le ngata i lea ia. O le nei tangata whatau waa, le ola poa i mai e le tua. Ia o te whaawau ai mawhai e tātou por kalama e peiru na masani e ia stofi taitasi. Lea ia a veilarvi inga mara whaptai i le tua. Ia ona o manuia e le ngata i leo le ola o le malosi. Ia oro o tātou maua, ia maua tātou waulia mai le neia fiafi. Ia o le aso tofi, o lea ia vi ia le tua. Ia whaatalo whatu le neia fiafi. Ia i le pa ia ma le malu si o tātou atunu. I tupu mai e o si o tātou atunu. Ia tari tonu ia o le le oswam talanga i mamalu ia pa ia o si o tātou atunu. Ia ina ia ne i
sasi se upu ia ona faile malape o le tātou polkalama i le nea fiafi ia au te talitonu ia o le suafa o le atua ia e whapena ona tātou launga kakasi ai i le mamalu ma le manuia le atua o le ia whatalo whatu e i le polkalama i le nea fiafi whatalo whatu fo i le nea fiafi i whioi o le tala lei i sunga i whawhengainga mō tau whalitua lo o tau ngā lulua i so se whata whai taulanga i le nei kolope o lo tātou iai whaptai la o tau on sa i ngā luenga le tua le ngata i lea ia whaptai fo i la o tau na fotalo le ngata i lea o le upo le tua lo o tau la unga ina i lea sa ma lea sa le ngata i lea o le o ina o le o onga o le upo le tua ia so lulu Bible study ia so lulu ma so tofi whaptai tele whamanuia le tua whatalo whatu po kalama ia te o tau tali tonu e le whaingofia la o tau ngā luenga ia ai whaptai le tua o lo o tau maua pele o ngasai ia awale leo inga o le nafu maa moe o Yesu ke viso no lea ia e whatalo whatu e po kalama i le nea fiafi la o tau sunga i whawhia ngainga mo o tau wharitua se e mele sa upafi sa whatalo whanea fiafi ia i le mamalu o le tātou po kalama i le nea fiafi i a inga o mai masani ia le ngate lea o au sina o siau tātou watunu whatalo whatu le po kalama ia te o tau le nea fiafi ia e tari tonu o lo o maua pe o tau le manuia ma le mahalosi mai i le atua whaptai fo i au sina siau tātou watunu i o nai o tātou tamama o tātou tina matua ono la o tau tāpua inga whaia pea i lea aso ma lea aso i so se taimi e ulu whale atua i ulu whafo atua ia tama whanau i whe au ma ngā ruenga a wale tau singa o a inga le ngata i lea o le tau singa o tātou tamama tina matutua ia i lea aso ma lea aso o lea whaptai te le lava i la o tau tāpua inga whaptai fo i la o tau nofu talo i le atua ina ia whapenao na maua pe o tau leola ma le malosi ia e whapenao na mafuta i pea ma inga mwhanau ia e le ngata i le ia whapea le tātou po kalama tātou te mafuta ia i le aso tofi ia ma le aso tofi o lea whatalo whatua i po kalama i le nea fiafi ia vi ia le atua ia tari tonu ia o lo o manuia umo tau le alofa ma le anga leio le tua, amen. Ia o le nei vai aso, whaptai le tua le nei vai aso a. Ia o lau vai aso ia e tele anime na tup. O te whaptai le tua ia ona o le malosi ma le o lo o maua pea. I le aso ma le aso e usua i ngā luenga. Ia wāfo le tausingo a inga, amen. Ia ene ngate lea whapeo e kālesia o lea, ia. Whaptai lea tua ona o lo o tātou maua pele o la malosi. Ia e a vea fo nei taimi o te whatalo whatuai, ia i siu tamā ma siu tina whalea nganga, le sunga ia Wesley Satake, ia le ngate lea whaletua ia wā, i le nea fiafi, whaptai lea tua, o lo o whapena o lo o maua pe o lua le ola ma le malosi talo i le atua ina ia whapena o na whohae atu pea le malosi o le tino i lau sunga le whawhenga ia a le ngata i lea whapea whaletua ia wā i le nea fiafi whatalo whatu lau po kalama o le Jesus is the answer ia te o lua na i o matua whaleanganga whataifo i la o lua nofo te talo a wafo i le nei po kalama o te au na ai lungo te penga whailangi e whaasoa ma whaamalosi le upo le tua ina ia whapenao na tele ni anganga e manu malo mo Yesu ia le ngā te leo le au ma ngā rue ngā le tua o le whatai te lava ia te urua na i o matua whaleanganga ia le ngā te leo te whatalofa atu foi ia i le nea fiafi le pule po le paso le tātou por kalama ia le tofine ia fina i le nea fiafi ai fina manuia le tua ia te oe ia le paso le tātou po kalama
talo i le tua ina ia whapena na maua pe oe le ola ma le malosi e tātou te maputa i pea. Ia, i le aso me aso i teimi tātou te wheiloai. Ia le ngata i leo tono lo tātou e kālisia. Lea whaptai whina ia morou nofo talo foi. Ia awa le tātou Paul Kalama. Ia, vi ia le tua Ia, ea meilo vai aso peo no vai atu ia. O lo vai aso e tau le ani me te tupu e kau le angi me kupu inga le anu anga le usu al kai au ia alu whainga renga sa ufali. Amen. Ia uma ia whai kau kuspa ia su ere upone li ia wa wale tātou po kalama. Ia ere ngata hoi le ia o le mafuta maltina o le ainga ma le fine Pauale nga le yangi meke ia ai papai le tua ia e olo o whapena olo o tātou mo pele ola ma le malosi ia e taritonu foi ia e nei foi vai tau e taritonu e nisi o inga ua a whea le wala au pa ia le tua i te tonu inga ia vela nei taimi pa maise atua i inga o me masani e wa a fele le maliu ma le oti ona wala au pa ia le tua talo i le tua ina whapena ona ia i le wha ma whananga le tua ia na i o tātou a inga amen ia o tātou nuta te leo tātou ia o loo maua pele ola ma le malosi ona o le alofa o le tua o le aua ne ingalo ia te oi au hoi nei e manatu ma i le ola ma le malosi nai te muina e foi ngale aua e inisi o tātou a inga ma e masani wo le au lia mai le nei afi ona o le maliu ma le oti ai kauna e whapea ifo oi a te oi whapetai le tua ona o le maua pele wanoa o te mafuta i malo to olua. Mafuta i malo whanau. Hai maise le mātou a inga. Awa nei o tātou manatu mama i le ola lea. Oa te leo nisi a inga o lo o maua whanau no te min nei. Ia ai tauna tātou whapena ona tātou whataia lea tua. Ona le malosi ma le ora le te maua, le ngate fo i leo te maua. Te mi uma e te ala whai mai ei tai au i malolonga o le pō. Avelo whaptai malo i inga i le atua ona o le awa noa o tā ua o e maua. Wa e au lia mai ei le aso fau, ma le aso fau. E tauna e tātou whapetai a le atua. Ona o le mānawa o lo e maua pēa wa e mawhai ona e ala mai. Wa e malei fua mai li lea tae au e wa aia le matango fio wa venga le tua o lo fai i le aso ma le aso i le mana malama o le ea wa e mana wainga wa mawhai wa you have a chance to breathe the air that God create and the life that God give to you because some of our family members when they didn't make it today. So nena te mi tauna au tauna avelo tātou whaktai ma tātou vi inga i nea tua. Ona o leola ma le mahalosi o lo tātou maua pēa. Ia ele ngata ho i lea ia o le wha malolonga o tātou tino i mai. E te me tātou te maua i le mai i le tino ia e tauna tātou whaktai i nea tua i lona wha malolonga. Amen. Yeah, I think it was like 2 weeks ago. Yeah, ako le alwa yaso mo working with my it yalu finger the whole week, like 2 weeks ago. O te whapetai e le tua ya mawal malosi mawal malosi mai le tua wha malolo ina le tua mai sa ia te au. Yeah, e afo e whapetai e le tua e hoinga e moi a tātou te le e te me tātou te le amanga ia i le tua.
E te me tātou te ngalo i le atua, ngalo na abelo tātou whaptai i le atua. A o loo mana tua pe le atua i tātou, loo mana tua pe i le atua tātou i le pō ma le au, pō ma le au, pō ma le au, e le malolo le atua. E whai le pui pui ngō i tātou te me tātou te me tātou te malolo i le pō, le ngā te lea o le te me tātou te alawhai mai ai tae au uma, i a tātou wō i ngā ruenga pui pui tātou i lungo au wala, tono whale whai ngā ruenga, wai so se mea, oro e to se mea le neila langi tātou te whewa i, oro o iei ale maatui ma le maangau, e whai ngā le tātou te le iloa me te tupu i mea tātou te whewa i, ai whawhitai i le tua, o lona pui puinga i a te oe ma tātou uma e le ngati leo tātou ahinga ma o tātou whanau. Au wā ana le eire alofa leo le atua i lona pui puinga i hai tātou. Pengi i tātou te le wheiloa i le ne whiawhi te tonu pe te ua i se me tupu le i a te au nei teimi sa o ngā lue i lungo au whai ngā lue ngai i lungo au wana. Ia ai whaftai i le atua. I lona mana tua peo i tātou. Ma lona alofa o loo whape nālo o ia ngā lue pea. I le tausinga o i tātou. E uia i na tātou anga sala pea ma fo ia i o tātou o langa. Ma tātou anga sala i luma o le atua. Ai whapetei i le atua o loo ia alofa mai pea i a te oe mau le tangata ang sala. Amen. O le ia ua ne i whai titia lo tātou ola whaapetai i le atua. Tātou ave wha mua i le atua. Wani si mea lo tātou o langa o loo wha mua i o tātou mana onga mo tātou o langa. Ai wha muni le atua. Ia e te tau na tātou wha mua le atua i mea uma. Amen. A wā o le atua o le nai tātou, o le nai maua o le manuia. Ma mea uma le nai te whaia o e wha mua i meana, meo le tino. Ai wha tua na i le atua. A wā e mawhai e le atua o na fōa i atu le manuia. E mwhai fo i le atua o na toewa esi mai a te oe manuia. Pe a whai e wa ai mai le atua. Na o lau tātou, na o le tātou talia. Ai le se whapetai. Amen. Te leo taimi, e wha maangalo mai tātou, wha maangalo. Aia, ai tātou te angasala pia. Amen. E opo i a te leo taimi o te angasala ai, te leo taimi o te pau ai. Au te tatalo ai le atua, wha maangalo i a te au, te wha to ese i le atua. Ona o au le tangata angasala, o au le tangata foi ai, o au le tangata e apo e tenen fa mua me le tino e fa to na ile tua amen vi ile tua e te tau na tanto te talo ile tua ma tanto fa to ese ile tua te mi uma tanto te pa uai wani o tanto se wani me o wa fa inga i o tanto o langa tanto fa to ese ma talo ile tua talo ile tua ina ia fa penao na fa mangalo mai ia te oe e le ngata i lea ia te talo fo i le tua ia maua se ava noa e te fa to ese ai se tangata pe fa mangalo se tangata amen ia ai o le vi inga ma le fa taina i le tua ona o mea siri ua ia whaia mo i tātou amen vi ia le tua ia ai tonu e le umis tātou polkalama i le nie fiafi ai le i amataina le tātou upa soa i le nefiafi. Ia, manatua le tātou polkalama i le astona i nei, amen. Ma le sunga i a tala lei e se kia mai Amerika Samoa, ia o le astona i lona i tūlae ono i le afiafi. Ia, mo sau taimi le astona i tune in mai lunga le tātou YouTube channel. Le ngata leo tātou Facebook, wha mole share tātou pokalama.
share tātou pokalama I lunga le tātou YouTube channel. Whaamuna mole, subscribe le tātou YouTube channel, whaamuna mole. Ia o lau sao hoi nā I lunga o le tātou pokalama mo so pe soswani hoi nā. Ia o le subscribing o le tātou YouTube channel. Ia ele ngata I lea le tātou Facebook, follow our Facebook channel, Jesus is the Answer Podcast. Ia ele ngata I lea. Ia whapela personal Facebook channel o lo whapena o live ato I pia tātou pokalama. Ia le ngata I lunga o le ele ngata I lea. Ia o le channel o le tātou Facebook o le tātou pokalama I lunga le Facebook. Ia ai maise le tātou YouTube channel o lea. Whamanuia le atua I le nefiafi. Whamanuia fo I le atua ia te oe. Ia I whatangaina o le tātou pokalama I tono lo mota. O whea lama se mea o mata mai le nefiafi. Ia I le tātou pokalama. Whamanuia tele le atua ia te oe. Tali tonu ia o le a whapena o le a whamanuia oe I le upu o le atua I le nefiafi. Ia o le a po se upu o mawhaia ona o whaamalosi mwhaasoa I le nefiafi. Tātou te whaalangolango I le anganga pa ia o le atua. Ina ia whapena ona whaamalamalama a tili. Ia whaamalamalama a tili no na upu. Ia I le neia fiafi. Amen. Ia o tātou u whaamalosi nefiafi whaingo fia tātou u whaamalosi. O le a tātou tala noa I le au ngā o le tatalo. Ma le tā ua o le tatalo I le o langa kerisiano. I le o langa o le tangata kerisiano. Amen. Ele ngata I lea. O le tā ua po I o le tatalo I o tātou tangata. Tangata uma. Amen. Ia a le tātou upa asoa le nā po le upa malosi nā I le nea fiafi. Ia o le tātou tusi whaitau o le a maua mai le tātou upa malosi I le nea fiafi. Ia o lo maua mai le Mataio e fitu. Pai upu e fitu ma le valu. Nga le lua nei pai upu na o le a tātou tala noa I le nea fiafi. I le tā ua o le tatalo. I le tā ua o le tatalo I le olanga tangata kerisiano. Ia ele ngata I le mo tātou. Ia o le Mataio na fitu pai upu e fitu. O le au whaitawina, pai upu mua, pai upu e fitu. Pai upu e fitu. Ia o tau o le atu. Ona fōa ina mai ai lea ia o tau o le atu. Ona fōa ina mai ai lea ia te o tau. Ia o tau sa ili, ona o tau maua ai lea. Ia o tau tu I atu. Ona tau ina ai lea ia te o tau. Pai upu e valu. A wā, ai se o le atu. E maua e ia. O le sa ini foi. E iloa e ia. E tō ina foi I le tu I atu. Matthew 7 verse 7 and 8. Verse 7 says, Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be open. Amen. Ia o lisi nea vaenga o le afo. Hawa o ngā lea tua I lunga le maunga. I le motu o tangata se ia le ngata I lea. Ia o nau so. O le tatalo. Amen. O le tatalo e tā ua I le o langa whaakewisiano. O le tatalo fōi e tā ua I le tangata. E tā ua ia te oe maau le o langa tatalo. Amen. Le o langa tatalo. O na saula I o se autu mo oe maau le nea fiafi. E whai mawhaa maa losi mo I tātou le nea fiafi. Whapea. Ia tumau
i le tatalo. Amen. Ia tumau le tatalo. Be constant in prayer. Amen. Ia tātou tumau i le tatalo. O le fesiti. I se ale mea e tātou e tā uai ona tātou tumau i le tatalo. Pe ai se a fo i pole a fo i le mafuanga e whata ua ia te oe le tangata kewisiano. Po i tātou uma. Le tatalo. Amen. E taimi e a fo i. E tātou te tatalo i le atua. Ona o se mea ua moomia. Po o se mea ua tupu. Ua mafua ai ona e tatalo i le atua. Amen. Telo i tātou ana tātou tatalo i le atua ona o se manaonga. Amen. Bi ia le atua. Telo i tātou ana tātou tatalo i le atua ona ua mo o mia se fesosoani. Le ngata i lea ona o se faa mafanfananga. Ona o se wala aupa ia le atua. Le ngata i lea tele o teimi tātou te tatalo le atua ona whaamanuianga o whaamanuia i a te oe. Ma? Amen. O le tā ua le nā o le o langa tatalo. I le tangata. Amen. A o le tatalo le tala noa mai e Yesu. O le tatalo le ina ia e maua le atua. Ma maua le anganga o le atua. Ma le anganga pa ia o le atua. Ia te oe. Amen. O le tatalo lea e te fia mo i te fia maua le atua ma whaile ma ungangi atu le atua. Ina ia i se lua matanga vāvāla lata ma le atua. Amen. Vi ia le atua. Tele au taimi an tātou tatalo i le atua ono ni o tātou manaonga. Amen. Most of the time we pray God and we ask God for what we need or for our needs. Amen. But the word of God is talking about prayers to seek God and ask God for him to have a relationship with God. Amen. Vi ia le tua. Tolu la ni vaenga. O loo tala noa mai ele fai upu le lea o onga lea tua. A Yesu ke viso i lunga le maunga. Pea i le tatalo. Le fai mai fai upu e fitu. Mai ia o tou o le atu. Me mo mua na. Fai mai la ia ona fo ina mai ai lea ia te o tou. Lua. Ia o tou sa ili atu. Lua sa ili. Ona o tou maua ai lea ia te o tou. Longa tolu. Mai ia o tou tui atu. Ona tō ina ai lea ia te o tou. Whai mai la i whai upo e waru. Whai mai. A wā ai se o le atu. E maua e ia. O le sa iri foi. E iloa e ia. E tō ina foi. I le tui atu. Amen. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. And then Jesus said, for anyone or for everyone. So that means
Jesus is talking about anyone, not just Christian, not just only a believer, everybody. Tangata o maore larulang. May for everyone who ask, receive, longowing. So se tangata e te talo i le atua. Mahole atu i le atua. I se mea o lo mo mia po so na mana onga. Pe mai ea. E tali mai Yesu. E tali mai le atua. Amen. Bi ia le atua. Pe mai. The one who seek find. And to the one who knock, the door will be open. O longo winga. O le tangata ia. E te talo i le atua. E fo ingane o loo yeise la maftanga ma le atua. I tele atu ona te talo i le atua. Ona e fia tala noa i le atua. Ona e fia sa ili i le atua. Ona o le fia tu i pea le atua. Ina ia iaise la maftanga lata mo ia. Instead of asking him for our needs. Amen. I mea o le tino. Amen. E se temina e te talo i le atua. Ina ia whapena ona i se lua maftanga ma le atua. O e te talo i le atua ona o e mo mia le atua. Ona e te mana o e se lua maftanga ma le atua. Po o lo e te talo i le atua i mea o lo e manu. Lo mea o lo e mo mia. Mea o le tino. Mana onga o le tino. Amen. E pule a oe i lau te talo. Pule foi oe le me te talo i le tua. Waifa mai le tua. Mai, so o seisi a mai anyone. Longo winga. So se tangata e wala au atu. E tali mai Yesu. E tali mai le tua. Te tui atu e talai mai e le tua. Fai toa i atu e. God will open his hands for you. His blessing for you. Le me mo o mia. I lau tangata whaaleanga. Lau tangata whaaleanga. Ia whape nā ona tātou ta talo i le tua. Tātou sa ili i le tua. Tātou wole i le tua. Tātou tui pēr le tua. Ina ia whape nā ona whaamanuia mai le tua i lo wala whaaleanganga. Ina ia whape nā ona whaalongo mai fonga o le tua. I lo wole atu. Ma lo sa ili atu. Ma lo tui atu. Ina ia iaise lua mafutanga vā la lata ma le tua. Amen. Me mua. Whai mai. Ole atu. Ask. Amen. E ole atu fo ila i le tua. Amen. E te tau ona e te talo i le tua. Malo loto whaatua tua. E te maua. Amen. Ele ngata i lea. Ia e te talo i le tua. Mal au noa malo le masalsalo. Amen. Wai temi tātou te talo. E tangata te talo i le tua. E tari tonu i le tua. Ai masalsalo i le te talo. Ko inga masalsalo fo ingan. E mo umanga ukalo i le kua. Ai le awa o fia ngi masinga i le i. Amen. E le o maua mai almea ngau kakalo i le tua na uwala awa i le tua. Le ngata i lea. Ei sesi o saka ainga po saka uso po o ai sesi e mai. Kakalo i le kua ave luma i le kua. Ai ke ua maliu.
masarsalo, le karikou. Wai kukupu. Amen. Ia le tua. Alo ngā fo i e kakalo i le kua ngaro kakalo i le kua ia maua se ngā luenga. I like it I like it masarsalo. Ke re o karikongu i ke re o whakua inga le kua i lau kakalo mau manga onga ngai ave i le kua. Amen. Pai mai le ia kopo mōmua. I upo lima se i o fitu wa. Pai mai. Mai fai upo lima. Ia kopo mua pai upo lima se i o fitu wa. Pai mai. A fai ua le aise poto i so o tau. I nā o le atuia i le atua. O le fo i tele mai i tangata uma. Ma le toe tau. Ona fo ina mai ai lea i a te ia. Pai upo ono. A ia o le atu ma le whaatua tua. A walawa ne i masao salo. A wā o le masao salo. E tusa ia ma le peau o le sami. Ua sau i le matangi. Ma felafo ina. Pai upo fitu. A walawa ne i manatu le tangata. Na te maua se mea e tasi. Mai le ali. Amen. Tato wa ai. Pai mai a e tatalo. Ia aua ne e masalo. Ia e tatalo i le tua ma e whaatua tua i le tua. O le a tali ma i le tua i o mana onga. Pai mai ask. Ask God. E le pepelo upo a Yesu. E le pepelo ia o onga Yesu i lunga le maua. Pai mai Yesu. Ask and you will receive. But you have to have faith when you pray. That Jesus gonna bless you and you gonna receive it. Ai a whai e tātou te tatalo. Te leo tātou. E mana o e tātou te tatalo ma ave o tātou ma na onga i le tua. A o tātou mana na o ia babe maua mai. No. Amen. Te leo tātou e kuai me lor kali e le tua. I o mana onga. Ia. Masarsalo loa. Siringia le tua. Amen. O lisi ngā me kuai o ngā kali mai le atua i o tātou mana onga. Nā o lo fia wa ai le atua i lo loto. Po le hale moni o lo loto. Po le hale moni o lo alofa. Po le hale moni o lo whaatua tua nā te whaatua tua i le atua. Amen. Vi ia le atua. Mai. If any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generally to all without finding fault, and it will be given to you. 6. But when you ask, but when you ask, you must believe and not doubt. Pai mai, longo winga, a e fesili i le atua, a ave so mana onga i le atua, ma e ole atu i le atua. Ia e taritonu. Ia e taritonu. Ai aua nei e masalo. You must believe and not doubt. Because the one who doubt is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. Amen. Rowing o wafatu sa ina oe. Wa pei o se peau, pei o se speau o le sami ua so i le matangi ma felafo ina. Amen. No winga. E peia o se lau pe me pe a pe ke o le lea se pepa e angi me sa vili e le lea se pepa po se ke vai e alu le longa se me ave solo e sa vili kai fa pe ngala ka ko. Amen. Nomer ka kalo i le akua. Ave manga onga i le akua. Ai masar salo. Ai se an me masar salo. Onga ea. Onga e le taritonu.
Amen. Pe vave mai, pe tuai mai, ia te oe le taritonu. A whai e te le taritonu, siri e ngā awange e kakalu. Siri e ngā awange e kakalu. Amen. The person should not expect to receive anything from the Lord. Awala nge i o tātou manatu. O le a tātou maua mea. Pe a whai. Oe te talo atu i le tua, a ngake maso salu. Le whai mai, aua lava ne i manatu le tangata, na te maua se mea e tasi, mai le li. Pe a whai e te mā salo salo. Amen. Ie te tau ona tātou taritonu. O le taimia e te tatalo i le atua. I saumana onga. Le taimia e te ole atua i le atua. Amen. I saumana onga. Ie e taritonu le taimina o le a e maua. When you ask God, amen, believe that you're going to receive it. Amen. Vi ia le atua. Pe mai le mare ko suma tase fa upo lusul fa. Pe mai. O le mea lea, o te whai atu ai i ante o tō. O mea umalava tau te ole mai ai i ia o tau tatalo. I nā whaatua ia, o le a maua e o tau. O na whaia lava lea mō o tau. Te whaalong pe mai. O le mea lea, o te whai atu ai i ate o tau. O mea lava tau te ole mai ai ia o tau tatalo. I nā whaatuatua ia, o le a maua e o tau. O na whaia lava lea mo o tau. Si? E te tau ona e te talo. E te tau ona e ole atu. Mo lau whaatuatua. O le a e maua. Amen. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Amen. I want to kuai mai loa. Kuai mai loa tali mai o le atua. E le te tonu no. Amen. E le koe whaale angolo i mea nga e kakaloa i le akua. Wai e le kaimi ngā e maua i kākou le mea ngā e po le ase mea ngā kākou au ngangi akua i le akua. Ngiu kākou manga onga kākou kakaloa i le akua. Nganga kuai a le kali mai o le akua. E ke vai ngalo a koa. Wa e le karikong. Wa e ika. Wa e le koe fika kalo i le akua. Wa e le manga kua le akua. Aisea. O ngā ua le ia ke oe le karikong. Pau ale me le ia ke oe. Ngā ora kakalo aku loa. E mga aloe wha manguia mai matali mai le atua ia te oe. No. Amen. Vi ia le atua. Au nisi fo i mea. Ana tuai na tali mai le atua. I o tātou mana onga. Pe le tali mai fo i le atua. Ona e iai mana onga. E iai a mana onga. E le tali mai e le atua. Amen. Patalo fatu ia fua fiva. Tu inga mala. Amen. We are watching from Seattle. Oh, God bless. Seahawks. Go Seahawks. Ia, ia le tua. Whamanui tele le tua ia te oe fua fiva. Tu inga mala ili nei a fiafi. Thank you for tuning in. Whamanui le tua ia te oe. Amen. E mana onga e leo mana onga umafo e tali mai e le tua. Amen. E mana onga e me tātou te mana na oai. E tātou te talo maole atua i le atua. E loa le leia e le atua. It's not for you.
Whatever you praying God that you need, uh, if God don't answer or God answer your prayer, because God knows whatever you request to Him is not for you. Ele o se mea mo oe, ma e loa e le atua. E loa le leia e le atua le mea le leia i oe. Ma le mea le anga ai oe. Amen. E te mi tanto te talo i le atua, o i le li ie. Fa mole mole. Fia kele angi a ka kupe. Ka fia malo. Wa i ka ngaka waka kalo i le li i malo le lato. Le loto. E ka ngaka whapenga. E vai ka ngaka ua kalo sia i mang malo. Amen. O mea ranga. E le kari mai e le kua ia ke oe wailo le leia le kua. Le kaimia e ke manguia i le kupe. Ngalo a kua le alofa o le atua. So God knows you. He knows everything from you. From the top of your head to the bottom of your feet. E sila fia le leia e le atua oe. Amen. Le mafuanga na. E le kali mai e le kua ingi mea ka kuke ka kalo ai kui le kua. Alailo i le kua. I le au ngā i a ke oe. Mai le ka ua i a ke oe. E wha le kongo i lo o langa. Amen. E ke le ilo ai le mamalu le kua. E ke sola ese ai ma le kua. E ke le koe manga kua i le kua. Amen. E le o manga o ngā umai kali mai e le kua. Amen. Vi ia le tua. I le mua le Ioane 5. Mua Ioane 5 fa upo sulma le wha. Ngai fai mai e. Se sulfa ma le sulma le 5. Mua le Ioane ta upo 5 fa upo sulfa ma le sulma le 5. Ngai fai mai e. O le nei fo. Le loto tele. O le nei fo i le loto tele. Ua tātou maua i ona luma. Pe a whai tātou te ole atu i se mea e tusa malona fina ngalo. E wha fofonga mai o ia te i tātou. A whai foi ua tātou i loa. E wha fofonga mai o ia te i tātou i se mea tātou te whaatonga atu ai. Ua tātou i loa. E maua e tātou mea tātou te whaatonga atu ai te ia. O le upo le kau fi whaali mei i. Le ke kau wha i loa. Wha mamafa. Tusa malona fina ngalo. Le mua le Ioane ta upo 5 upo sulma wha ngā sa wai. Pe mai. Pe a whai tātou te ole atu i se mea. Amen. Wharongo mei lai. Pe mai. E tusa malona fina ngalo. Papalang. Pe mai. This is the confidence we have in approaching God. Wharongo lai. Pe mai. That if we ask anything according to his will. And wakwa mea ke mga oe is not according to God's will. Yeah. I'm sorry, my friend, my sister, and my brother. God will not answer you. Why? Because God knows better. E sila fia ele atua. Amen. Nga o mana onga. E tusa malona fina ngalo. E tali mai ai le atua. Amen. Ask anything according to his will. Not your will. Not my will. Vi ia le atua.
Taula I fai upo sulma lima fai mai. O ele ako fai upo sulma lima fai mai. O ele ako fai kaufa palangi fai upo sulma fai mai. This is the confidence we have in approaching God. That if we ask anything according to His will, He hear us. Lo wingo mea uma tato te wala au atu I le atua, e tusa ma le fina ngalo o le atua. E whaalongo mai le atua. E langona mai e le atua. Amen. Sumalima, man. Sumalima. And if we know that He hear us, whatever we ask, we know that we have what we ask for Him. Amen. Nongo winga. So se taimia tātou te ole atua I le atua. E tusa ma mea o lo fina ngalo ai le atua. E tauna e iloa. E langona I le atua lo te tala. Mai tani mai fo I le atua I lo te tala. Amen. Pe a whai o ia te oe le whātua tua. E le o ia te oe le masal salo. Me mua. Whai mai. A wā aise ole atu. E maua e ia. Amen. For everyone who asks, receive. Lua. Ta'ili. Seek. Amen. Bia le tua. Sa'ili. Whai mai. O le sa'ili foi e iloa e ia. The one who seeks, finds. Right? Amen. Bia le tua. E taui mai e le tua. Le e matuai sa'ili ia te ia. Pe a whai e whātua. Amen. A e ole atu I le atua, ia te oe whātua. A e sa ili fo I le atua, ia te oe fo I whātua. Amen. E peru sulma tasi whai upo ono. Whapea. A le ai fo I se whātua e le mawhai o na fia mai o ia. A wā e tatau, I le aluatu I le atua, o na tali tonu, o loo soifua o ia foi na te taui mai tauia mai o e matua sa ili ia te ia. Amen. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Lo winga. E te tau ona e tali tonu ma e whātua tua I le tua. Amen. E tauna e tali tonu o le atua soifua. Amen. Whai mai ale ai sau whātua tua. E le fia mai le atua ia te oe. Ma e le whamanuia mai fo I le atua ia te oe. I lousa I linga. Amen. If we seek God, we have to seek God with our faith. We have to believe, amen, that Jesus is our Savior and our Lord. That Jesus who saves you from your burden. Amen. Whai mai la ia. Whai mai ona whaamanuia mai ai leo le atua. Ia te o tou o loo matua sa ili atu ia te ia. Amen. A whai e te sa ili I le atua ai le ai sau whātua na o loo matarasaro. E le fia mai le atua ia te oe. Mai e le tali mai fo I le atua ia te oe. E te fiu ala e te tatalo. E te fiu ala e sa ili le atua. E te le mau aisea.
ona o loo e masalosalo. Amen. E tatau ona e sa ili malo loto atoa. We have to seek God with all our heart and with faith that you will meet God every time you seek God and pray. Amen. Le lua le nofa i ngā tupu. Le lua le nofa i ngā tupu mta upo fitu fai upo sumar wha. Fai mai. A fai e wha maua lalo lo nuu. E ua ta ua i loo ingoa. Ma la tau tatalo ma sa ili ili. Amen. Ia te au mani liu ese i lola tau ala leanga. Ona o whaalongo ai lea, mai le langi, ma wha ma ngalo ia la tau anga sala, ma wha o la ina lola tau nu. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Amen. Ria le tua. Rongo winga. A whai e tātou te anga sala pēa, ma tātou le tari tonu i le tua. Ai tātou te tatalo i le tua, e le tali mai le tua. Peo no whai atu. E le o mana onga umai tali mai e le tua. Ama ai me ia le tua tātou te foi ai, ma tātou tū mau pēa i le anga sala, ma whai pēa le anga sala. E le whaafafonga mai fonga o le tua ia te oe ma. Amen. No matter how many times we call the church, amen, we call worship God, we listen to the word of God every Sunday, but if we still sin in front of God, and we still go to our old life, amen, e le fia mai le tua ia te oe. Pe mai, a whai e wha maua lalo lo nuu e ua tā ua i loo ingoa. Ma la tau te talo ma sa ili ia te au, ma li liu ese i o la tau ala leanga. Ona o whaalongo ai lea mai le langi, ma wha ma ngalo i ala tau wangsala, ma wha o la ina o la tau nu. Amen. Longo winga. E te tau o na wha maua lalo o tātou lotu. Amen. Ma tātou sa ili i le tua. Ma tātou alo ese mai o tātou winga tuai. E tātou wha maoni i le tua. Ma tātou awatu o tātou loto, ma tātou anganga, ma tātou sa ili, ma le loto wha maua lalo i le tua. E tali mai le tua. Mai e whaafafonga mai le tua i lungo le langi. I lau tatalo. I lau sa ili atu. I ate ia. Amen. Vi ia le tua. Mai. O le sa ili foi. E iloa e ia. The one who seeks, finds. Amen. Me muri. Tui. Amen. Knock and he will open. The door will open for you. Amen. Vi ia le tua. Paalinga e tolu fai upo e losfulu se e o lusun malua. Hai mai. Pauta. O te tū atu i le pui ma tui atu. Ai se tasi e whaalongo mai i lo leo. Ma te tala mai le pui. O te uru fale atu i a te ia. Ma te tari sua po i mai ia.
o ia fo'i ma lufu tasi o le manu malo o te avatu ia te ia o te avatu ia te ia ma te nofo whaatasi mau i lo nofo ali. E pei o au fo'i o na o manu malo. Ua mana nofo fo'i whaatasi ma lo utama i lona nofo ali. Losu malua. O le ua i aitaringa i nā whaalongo mai ia o ia i le mea ua whetalai mai ai le anganga i e kālesia. Amen. Pray mai. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat with that person, and they with me. 21. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit say to the church. Amen. Bi ia le tua tui tui. He mai Yesu. Tui tui. Mai o le tatala. Mai le whaitua. Mai la te tarisua patas. Amen. Bi ia le tua mai. E tō ina fo'i i le tui tui atu. The one who knocks, the door will be open. Rongo inga. E te tau o na tātou tui tui. Tui tui pēr le tua. Ina ia te tala mai le tua le whai to toa moe. Ina ia ulu fale Yesu ke wiso i ate oe. Amen. Le nea fiafi. Tato wha maa losi le fiafi ni. Mo oe ma. Tolu ava enga. Ask, seek, and knock. Amen. Le nea fiafi. Ua e sa ili i le atua. Ua e ole atu i le atua. Ua e tui tui pēr i le atua. Amen. O le anganga o lo o tau mawhai le atua e whamatala mai mo oe mau le fiafini. A whai e te leo sa ili i le atua. A whai e te leo ole i le atua. A whai e te leo tui tui i le atua. Longo winga. O lo o mamao oe maa uma le atua. Ai se fia maua se ava noa pe fia maa puta ma le atua. Ia e ole atu. Ia e sa ili atu. Ia e tui atu. Amen. We need Jesus in our life. You need Jesus in your life. We all need Jesus in your life. In order for us to receive Jesus in our life, we have to seek, we have to ask, and we have to knock. So Jesus can come to us and have a relationship with him. E te tau o na tātou sa ili i le atua. E te tau o na tātou wole atu i le atua. E te tau o na tātou tui atu i le atua. Ma le wha tua, ma le wha mahoni. Amen. Bi ia le atua. Aua nei te tau na o meo le tino. Mamana onga o le tino. E tātou te tatalo ai le atua. We need to have a relationship with God. E te tau o na tātou sa ili le atua, ma tātou wole i le atua, ma tātou tui i le atua, i aso uma o tātou o langa.
Mo tātou ola o tātou soifua I pēr le nei lalolangi. Ina ia whapena ona iai se tātou maftanga ma le atua. Ina ia whapena ona pesosoani mai le atua I a te oe. Ina ia whapena ona surungia le ora ma le suafa o Yesu ke wiso I te tonu o lou a inga. Amen. Vi ia le atua. We need Jesus in our life. We need to walk with Jesus. Amen. E tā ua leo langa tatalo. E tā ua leo langa tatalo I le tangata kerisiano. O le tangata ua tā ua o le tangata whaolaina. O le tangata ua iloa le atua. Amen. Vi ia le atua. E o fo ia te a umaro ainga. E mātou te mao mia fo I o na mātou tā ili I le atua. E mātou mao mia fo I o na mātou wole atu I le atua. Ma tui atu I le atua. Ina ia whapena o na whaatanga ina lo na nganga I te tonu o I o mātou tangata. I te tonu o lo mātou a inga. Ina ia iai se mātou whesota inga. Ina ia iai se mātou relationship ma le atua. Ina ia ola le atua ma se sulu le Yesu ke wisa I te tonu o lo a inga. Le ngata I lea ma tātou uma, ma tātou a inga uma. Amen. Ia tātou fia I le tatalo. Ia tātou fia I le sa ili. Ia tātou fia e tui le atua. Ia so uma o no tātou oranga. Even myself too. Amen. Sometimes I don't pray. Sometimes I forgot. I say, ona ua yei mea ua wha mua. E ngalo le atua. Tala mana mo. And I'm telling the truth. E o te reo au se tangata o te sao uma te mi uma. E teimi o te wha le tonu ai. E teimi o te wha ngalo ina ai le atua. E teimi o na ngalo na o tuakitai ma awe tauranga I le atua. Ona o lona alofa malona anga lelei I le ola ma le marosi o maua pea. O lona wha manuianga I te tonu o lo ainga. E teimi o te wha ngalo ina ai le atua. E teimi o te ngalo ai o na au awe whaftai I le atua. Amen. A le upu le neia fiafi ma le wha ma losi le neia fiafi mo oe ma. Ia wha tā ua ia te oe ma u le tatalo I le atua. Ia tātou nau e ole atu I le atua. Ina ia whaalongo mai fofonga o le atua ia te oe. E nina tātou sa ili I le atua. Ina ia tātou maua le atua. E mao mia le tātou tui pe le atua ina ia whaalongo mai le atua I lau tui. Ona tātou wā aia lea le whaamanuianga le atua. Ia te oe, malou a inga, malou e ka le sia, malou no. Amen. Awa nei te tau na o mea te tupu, te tonu o tātou a inga. Awa nei tau teime tātou te mamai e whatoa I loa te talo I le atua. Whatoa tātou I loa sik le atua. Whatoa tātou I loa sa ili le atua. Wa tele ana o mea te tupu, tātou te mamai loa. E ilo me te tupu I o tātou a inga I le mai I le tino. Pe o le taimi nā wa wawe o na tātou te sa ili le atua. O tātou mana tua le atua. Amen. True story. It happened. Always happened. Ka ai leo langa a koa se kulou. Ka ai leo langa a koa. Whai le fianga leo langa. Ma koa I le alu a se loko e whaalongo le upu ma vivi I le kua ma awe le kauranga whafkai I le kua. Anga le ka. O ngā mea la song fua e kau le sa. Amen. Whai fianga o leo langa. Le ise ngau e alu e whaalongo le upu le kua I le malu. Anga mai a wakupu e le wha le kongu.
Whakailoa le akua. Whakailoa sa ili le akua. Amen. Whakailoa le akua ke mi o i mawhakianga o le kingo. Vai aku la asau me lunga. Amen. Via le tua. E au ngalo kako kakalo i le akua yaso umolo tatou olanga. Amen. O nisi foi o kangaka whakailoa kakalo i le akua inga ua makuai. Tele le manguia ua maua. Anganga alua wa kele le manguia ngalo le akua. Amen. Le kaiminga mo o mia e se kupe, kaiminga mo o mia e se sosoangi. Vave kuli vai le akua le kuai whamole mole. Sosoangi mai ya kia umalo ainga o mako makikiwa. Mo o mia se ngalu wenga. Whamole mole le liye. So o aka kalo. So o aka kalo ke miuma. Anga kali mai ya le akua. Mawal ngalu wenga. Mawal kupe wale koe fia ai wa ai aso uma. Wa maua me ai lunga lau. Wa maua fale ngofo ai. Ngalo le akua. Ngalo le akua. Amen. Kemi wa malosi mai ai wa koe wha popo e le akua le malosi o le kingo. Koe ar kuu i lalo le pū e se kurau. A wa koe kuu mai e le akua le malosi. Nganga malosi fo i au wa koe savali ma kuranga uma whape ngā. Ngalo le akua. Amen. E leo le kakalo ngā e lo mo mia e leo. E leo le kakalo ngā o lo e whai mai e Yesu ia i kako. E kakau o kako o le atu ma tātou sa ili atu ma tātou tutu i atu. Ina ia whaafofonga mai le atua i a te oe. Ma ia tātou maual se relationship ma le atua. E awane i te tauna o mea tātou te mo mia. Ma mea tātou te nau ai. E tātou te tatalo ai masa ili ai le atua. Amen. Ia tusa lo sa ili le teimi te manuia ai. Ia tusa foi lo sa ili teimi te puapuanga ai. Amen. Ia le tua. Ia tātou whamaoni i le atua. Ia tātou tatalo i le atua. Ia tātou tumau i le tatalo i le atua. Every morning when you wake up, kakalo i le akua. Whafkai i le akua. Ke alu ngā ruenga. Whailo kakalo. Kemi ke maanga vai whailo kakalo. Amen. Mi ia le atua. Ia tātou mawale. Leo langa fia e tatalo i le atua. Amen. Ia tātou tatalo i le atua teimi o timunga ma teimi e langi lei. Amen. Awanga o kei me ki munga e masawili mamakangi kako ke kakalo i le akua. No. Any time of day. A olo tātou wolam tātou sāwa wali pēli nei fonga ele. Ia tātou tatalo i le atua. Awe le whaptai li mariwi inga i le atua. Aso uma. Amen. A whaira oe le o stangata fie talo. Ia. Mawhawhau le ola nai te olai. Mawhawhau le malosi nai te malosi e. Amen. Mawhawhau i whamanu yanga nawa e uu i ulima. Amen. A whaiwa ngalo ia te oe le atua. Toi manatua le atua le taimine. Toi tatalo i le atua. Whato ese i le atua. Au ngangi i le atua. Tui i le atua. Sa ili i le atua.
Amen. Ina ia whapena on te whaponga mai le tua ia te oi. Ia o le tātou upa malosi nā mo oe mā uli ne fiafi. Amen. Ia. Ia tātou tu mau i le talo. Be constant in prayer. Amen. Asoma. Bi ia le tua. Amen. Ia tātou whamanuia oile ne fiafi le upo le tua. Ta tonu fo iwa te lele au ngā le upo le tua mo oe mā uli ne fiafi. Amen. Ia. A whaiwa. Eise upo wa. Sala i ne fiafi. Ia malu ia ve whale la o tau whina ngalu. Ona le upo le atua ia le upo ai ona tuli manu ia a ti ngā ilo roto longo wino lo au ngā le upo le atua ia te oi. Amen. A whai siasa tatalo i le atua ma sa ili i le atua ia o loa wano. Te tatalo i le atua. Te tuli vai i le atua sa ili i le atua. Ina ia whapenao na vea oe matangata whaola inga. Ina ia talia Yesu avea mau walii mau whaola. Ma sa vali ma tu mau ai. Amen. Au ngā le tatalo i le olanga o le tangata. Amen. A wā o le tatalo o le lausa ta inga nā ma le atua. O le tatalo fo i te manu i ai. O le tatalo fo i whakafonga mai e le atua i a te oe i au mana onga. Amen. Ia tātou wha maoni. Ia tātou wha maoni e tatalo. Amen. O le ia. O le tātou upa marosi nā i le nea fiafi. Ia. Mō i tātou le nea fiafi. Ta tonu ia ua whamanuia tātou le nea fiafi le upo le atua. O le ia whamanuia le atua ia te o tau ia i le nei pō. Amen. Ia whapenao na. Ia le pui ngā le atua le nea fiafi ia. O wane ngalo, whaisau tatalo ai te le mohe. Amen. Ia ele ngate lea, ia. Le nei, tuwhia koe au tae au, ia. Umafoela i o le nei vai asu. Ia i ngā whi au ma ngā renga. Amen. O lea. Ia. Vi ia le atua le nea fiafi lona upu. Ia whamanuia le atua ia te oe. Ia whamanuia whataifo ia te utou. Ia le whatasi mai lungo tātou pokarama. Whataifo i la o tau tatalo a wāle tātou pokarama. Ia stofi ma le astonai. Whataifo i whatanga ino tātou pokarama i tono lo maota. Ia ele ngata i lea o lo lawa i le nea fiafi o lea. Whamanuia le atua i le nea fiafi. A whai e ise taimi te maua mai e le nei pokarama. Ia whamanuia le atua i lau whaalongolongo. Te lia le upo le atua. Ia whapena ona au ngāre upo le tua ina ia whaamarosi ei ma toe whawhangu ei o tātou tangata ina ia whapena ona tātou tū mau i le tua. Ma ia tātou fie e tatalo. Amen. Tātou fie e tatalo i le tua. Aua nei tatau na o mea tupu i o tātou o langa ma mea mo o mea i tātou o langa. Ona tātou fie la i e tatalo i le tua. Amen. Le ai e tatau a ona tātou tatalo i le tua msa ili i le tua. I le aso ma le aso. Amen. O lea. Whamanwia le tua le nea fiafi. Ia awane ngalo tātou pokalama i le astofi. Ia o i le astona i nei. Ia pēo o toi le ola ma le malosi. Ia ma le sunga ia tala lei e se kia mai Amerika Samoa. Ia o rona au auna ia o le ngafa ma tātou pokalama. Ia i le astona i nei. Awane ngalo share, follow tātou Facebook channel. Ia le ngātai lea subscribe le tātou YouTube channel. Wha mole mole i lungo le tātou YouTube channel. Ia pamanuia le tua ia te oe. Ia i lau support ringo le tātou pokalama. Le ngātai lea ia o le upo le tua. O lea ia pamanuia le tua i le nea fiafi. Wha ia manuia foi toe aso a tae au i ngā luenga. Ele ngā te lea. Ia, o le weekend. O le ia. A very night time ia o te
whaatofa atu ai le tātou pōkalama i le nea fiafi, ia i tātou wō ma inga, ia ma e masani lungo le tātou pōkalama. Ia le ngata i lea ia o te whaatofa atu fo i le nea fiafi le paso le tātou pōkalama, ia le to fine ia fina i le nea fiafi fina manuia tele le pō, whaatai lau talo mo le tātou pōkalama. God bless you fina, ia i le nea fiafi. In the name of Jesus, mangia tele nei a fiafi, ia tātou wheloa i le aso tōna i o ruma, i le rofa mleanga lei o le tua, ia i lunga o tātou pōkalama, suafo Yesu. Amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.